no. Just a little bit, kuya. No. For the vlog, kuya. Hello everyone! Good morning! So, yan, kakagising ko lang. Nag-iisip ako ano yung gagawin ko, but sorry. Napanood ko kasi dun sa isang vlogger na pinapanood ko yung Kimchi Fried Rice, and yung isang araw dun ginawa din siya ni Erwan Heussaff. And yun, gusto ko din kasi yung kimchi. I think na-share ko siya dun sa nung nag-Korean restaurant kami sa SM. And dun din sa, saan pa ba? Ay, hindi. Sa Instagram lang pala yun, tsaka sa story ko. Na mahilig kami sa Korean. Parang Korean food. So, ayun, bumili ako ng kimchi yesterday and nung nakaraan. So, I think we have to try that. Kuha tayo ng frozen scallions. And let's get sausage. Ito yung gusto kong sausage, guys. Kaya lang medyo mahal siya. Ayan. We have the sausage. Then we have kimchi. Let's get 3 eggs. 1, 2, 3. Ito yung frozen scallion na gustong-gusto ko siya, yung tunog niya, oh. Parang ASMR. Sausage. Ito yung kimchi na ginagamit ko. Usually, guys, nabibili ito siya sa SM Downtown Premier or sa SM Uptown. Meron din yata sila. And then sa Limket Kai, meron din. So, ayun siya. So, this is kasi may isa dun, guys. May isang kimchi. Yung nabili ko nung nakaraang araw. Radish naman yan siya. So, tingnan niyo siya. Dapat, ayan, dapat Chinese cabbage yung nakalagay. Ayan. So, tingnan nyo na lang yung mga ingredients niya, guys. So, kukuha tayo nito ng mga nakasealed pa siya. Mga 2 tablespoons siguro. Ouch! So, there it is. So, let's get mga 2 tablespoons. Tapos yan, guys, we will slice it into small pieces. Oh my gosh. Hirap pala talaga siyang i-slice with a knife. Kaya pala sabi ni Miss Jaya Kim, dapat scissor yung gamitin to cut. So, let's see. Dapat scissor. Okay? Scissor tayo. So guys, ayan yung ingredients natin. Rice, sausage, scallions, and kimchi. Guys, gusto lang natin. Kimchi. Guys, yung rice pala natin, ilagyan ko siya ng salt and little bit of magic sarap. Oh, aray.
sabi ni Miss Jaya, i-flat daw muna siya. Ganyan. Tapos, i-mix natin. Sarap. Oh my gosh. Tikman natin yung kimchi rice. Fried rice. Sarap. Batilaw iba. Ansa? Okay lang. Okay lang. Lami dili. Lami. Sige. Guys, ilagay na natin siya sa bowl. Sino pa kakainin ko nito? Hindi ka kumakain ng rice. Si Jella. Day! Kauna akong giluto, Day, ha? Ha? Guys, magpiprito lang ako. Ay, butike! Sunny side up egg. Tapos, salts, pepper. Okay, ilagay natin yung egg sa top. Okay, the other one. Laki. Tilawi dalaski. Ano sa'yo las? Dami laski. Ramak. Nakakaanon kag kimchi ba? Korean. Pero, di man halang. Dili halang. Dili kay halang. Bagay ko ka. Wala ka kasabot sa Ako ilang. ka tilaw kimchi. Oo. Ang kimchi ako maging nailhan. Kaya itong dahon na to. Cabbage. Then, sunny side up egg. Lami man. Girl, lami man. Lami tayo eh. Lami, day. It describe and taste. Sabi ka naman, sabi ka halang. Lami man. Like, Unsay, lami. Basta ka lami. basta lami siya. Open. Let's open. Nagtilaw naman ko ganina guys. So, lami good siya in fairness to me. In fairness to me. Lami siya. Hindi na ko siya makompare sa ubang nga food kayo. Wala mong gutay ka ng ang sa Philippines, wala mong gutay ang ani nga marag abutangan og something halang ang kuha ng fried rice, diba? Tapos kana bitong pag-tune mo sa kimchi ka malutong pa siya, mana siya more nakalami guys. So yun guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Pag nagbuhat mo guys sa inyong balay, itag ko ninyo and tell me if you like it or if you don't like it. Yeah. So let's eat. Salamat. God bless everyone. Bye-bye. Pero kay ko gakaon ng rice guys. Once a day lang ko ga-rice. Paniod to. Pero pag lami ang sudan, taghan a day. Ay, ipatis natin si Kuya Ali. No. Just a little bit, Kuya. No. For the vlog, Kuya. Is that pancit? No, it's just rice. Fried rice. No. Fried rice lang. For the vlog lang. Taste it lang. Please, for mommy. Is it halang? No, it's not. It's not halang.
Chew it properly. How does it taste? Yummy. You describe it. Is it salty, maasim, A little bit hot. a little bit hot? Okay. Thank you, Ali. Yeah.